USD юу алтуу? Евро USD. Gold. 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 Gold шүү дээ. Gold. 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 Euro USD. За, breakout or pullback? Fake outs. За, Pullback. Pullback. Breakouts. Pullback. 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 Ер нь бол pullback. 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 Candlestick. 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 Зүгээр candlestick шүү дээ. Candlestick. 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 За. газар хэрэглэх community хэрэглэх. Community. Community. За ер нь ганцаараа нь бараг дээр. Community та. Ганцаараа ярьж. Мэдээж community. Ер нь бол ганцаараа харагдаж Аа ер нь бол ганцаараа. Community-тэй. Community-тэй харилцна. Community. Fundamental analysis уу, technical analysis уу? Техник. Fundamental. Technical. Энэ бол техник. Technical analysis. Technical. Fundamental талаа эрхлүүд нь авч үзэн. Тэгээд ер нь бол арилжаа ихтэй technical байж байгаа. Fundamental. Миний хувьд fundamental болцоо. Technical analysis.